Ja. Аллартеқилерпут тасса Kuannersuarni атстассарсиорсиннаанермут тунгасут туан самминеқарпут тассаилу инуяқатигит маани куитаани тусарниаани пигинеқарпут тусарниаанермилу атаатимииннерит ааппассаат Qaqortumassakku ингерланнеқарпоқ атаатимииннеруп иммиккоортуата ааппаани тассани инуит иммикку илисимасаллит аперинеқарсинааппут таллимаасут аперинеқарсинаасоқ исорлеқ тасса Christian Juncker Jørgensen DC мингаанниит Aarhus Universitet таатаанииттоқ таалу саниани инисисимооқ Kjell Svenningsen аватангисинут наккутиллиисоқарфиуп нуатсиннииттуп писортариаллага таалу санианииллуни Jørgen Hammegenholm атстассақарнэрмут наалаккерсуисоқарфимми писортаасоқ таалу қарасаасиаккут аттавеқарфигаагут Australiamiiттоқ John Mayer таанна Greenland Mineralship писортаанераа таавалу нуммингаанниит аттавеқарфигаарпут нуаттанакорсаанера Henrik L. Hansen укуапеққутит массаккут тигумисакка амерлаалуппут амерланерсааллу аватангиисинут тунгассутеқарлутик идаатигут аватангиисинут тунгассутиллит инунья амерласууник тассами амерланерусут тассуга тунгассумик акиссутеқартит тассуагут аамалу силскаапи пинеқартоқ нассуяатиттарлу аватангиисинут оқартуссаасут нассуяасиннаассаппут кисиани аама силскаапи намминерлуни qanoq аватангиисинут тааннеққарсаатеқарнини аама нассуяатигисассуа таамааттумик John Mayer аттавеқарфигинерани таанна сиуллиука тиканнерлугу тассунга тунгассутеқарнерусут сиуллиутиссуагут аватангиисинут таамалу инуяқатигин суннииниссаан тунгассутеқартут уани сиуллеқ аллассимасара алипаккаат qasqarteqqaassuarput alipaallu kimisk verkimu tungasoq taanna apeqqutigiussaava alipakkaat takanna ja qoina tallunnut inissu ja tassiullarmi kigortassiaqarfku ilaaningaanерpung eriagivarpu nunaleriner tassani soorunami pingortitam attuumastaqartoruyussuugam nunalerisu inuustissarsiiter таамаамат уку мингутситсиннаас таак миннерпаафиммиинissaa соорнам киссаатигиварпу кимиск вааким тунгаса уани саққиммиинерни соорнам илаасивикиттуараанаа саққиммиис кисиа кимиск ваак уна акуиаавик туиммаатаагитеқассоо саанартулик тонсерпарпарпаруйуссу атернеқартуссаагами таакулу синникуи салиннеқақ qaasanarp qanitsalinneqassappat taavalu kangerlummut anisinneqassapata ernimanarpoq pingortita oqimaaqatigina økosystem ajoqusernеqarnissaanu apeqqitaapaam apeqqitigisoo taanna tassu tungasoq siusiutikkallartigu avatangisu tungasuuruq ima John Mayer Can you hear me, John? Yes, Kelly, I can hear you. The question is about heritage areas, and they are very connected to agriculture. So they wish the minimum pollution, and there are going to be very large amounts of acid that is used in the chemical separation plant. So are they going to be treated before they are outpoured to the fjord,
if they are to be outpoured into the fjord. So what's going to be done with the acid? Is it going to be treated or what? Yes, no, that's a very good question. And firstly, that all materials that are involved in the treatment process are neutralized before they go into any of the storage tailings facilities. So they undergo a process that stabilizes and neutralizes before they go into tailings, and then before that goes into any sort of external environmental situation. So it's not a situation which otherwise threatens any traditional Greenlandic activities, any heritage sites, or let's call it, local industries in terms of fisheries, particularly, and agriculture and farming. Тавамилассутеқарлуни Christian Juncker Jørgensen тассунга апеққуммут акисутеқарусуппоқ Christian Juncker Jørgensen. Ja. Værsgo. Tak. Danish National Center for Fund is also going to answer the question. Yes. Nu skal jeg se, om jeg både kan tegne og fortælle og forklare på samme tidspunkt. Det, som I så i min beskrivelse af den kemiske oparbejdning af malmen, der skulle der bruges en del syre. Og der skal bruges 2 forskellige typer syre. Den ene er svovlsyre, og den anden er saltsyre. Og for at man kan bruge syre forsvarligt, miljømæssigt forsvarligt, så før, når man bortskaffer den, så skal den, som John også siger, neutraliseres. Og det vil sige, at man går fra at have et meget surt miljø, kan putte nogle forskellige stabiliseringsreagenser i, sådan så at det bliver neutralt. Jeg kan prøve at tegne lidt, så I kan se, hvad det er, der skal ske. Den ene syre, man skal lave, det er den, der hedder svovlsyre. H2SO4. Den kan man lave ved at tage det der gule svovlpulver, som I måske har set, og varme det op til høj temperatur, og så kan man få bruge svovlet der og få lavet svovlsyre inde i et lukket anlæg. Det vil sige, at der ikke er udledninger af syre fra det anlæg. Det er en teknologi, man har kendt de sidste 60-70 år i hvert fald. Og der er standarder for, hvilke typer anlæg man må bruge i EU blandt andet. Gør det kort, Christian. Ja, godt. Den anden syre, man vil bruge, det er den, der hedder saltsyre. Og den kan man neutralisere ved at bruge et andet stof, der skal bruges. Og de 2 ting, når de reagerer, så går man fra at have noget, der er meget syrligt, og noget, der er meget basisk, til at få vand ud og salt. Det vil sige, man går fra at have ting, der er skadelige i deres oprindelige form, til at neutralisere dem, så de ikke længere er miljøfarlige. Det du siger, Christian, er det så, at den måde at gøre det på, det er en god måde at gøre det på? Noget, der ikke forurener. Man kan sige, syreanlæggene er et helt standard anlæg, som bruges til at få metallerne ud, og så bruger man en teknologi til at uskadeliggøre det igen, så man kan deponere restproduktet under sikre Tak skal du have. Christian Juncker Jørgensen, der var i det suger om, jeg synes om, Christian Juncker Jørgensen for hans indlæg, og det næste spørgsmål. Jeg så der ser du, Akku Benson, altså Nikua, Akku. Unga, der stund, der kan der. Hvor at jeg også på, man ikke den at blive besøg, Qaqortoq Nal. Biyabiga basuk tawa ila ta uyaqqani atarnikunik matooqippat pitarneqarsinnaangit tan uqartoqartartaamat qallaqqinneqarnissaa tawa qani isimeqarsinnaappat taamaatiqarsinnaagini takisinnaagatsimmaanik
исимақартеқарт оораансиартеқалерс кисианун уапаасари аатитассарсиорниарти нулатсин илуақатассим уяаторниарсеrilers нассуяма тассан такигакку тан паасаусуллуу матаунеқарсинаанера Rønner af bensin. Giver mit dag den at give sin navn. Ja, næste uge til dag John Mayer. After the mining, the site is going to be covered with something impermeable. He wants to know if it's possible to cover it with impermeable material. And there are conflicting claims that some say that it's a pure uranium mining and others say that it is mining of other materials that is going to benefit Greenland. So these are two things he wants to know. Okay, probably the first part is we look at what we're mining. And the first part is we're mining material that relates to the content of the rocks in the mountains at Qaqortoq or Qaqortoq, which is more the appropriate term. And historically, while it was looked upon from a uranium perspective, the rare earth enrichment is much more important economically. And so that's the primary agenda. And it's really the rare earth materials that really will deliver 90% plus, 90% or more of the revenue. And the rest is about the situation of accommodating or providing additional revenue streams to the project, and also mitigating environmental considerations at the same time. Now, this is about materials that are really, the bulk of the value sits in 4 rare earth metals that are about magnets. And this is about electrification, a program that is a global agenda that is moving towards technologies that are allowing the world to move away from dependence on carbon emissions. And it's an opportunity for Greenland to become a huge participant. So part 2 is about tailings. So when we look at it, there are 2 scenarios we look at. We look at either tailings that are stored under a wet cover or a dry cover. And each scenario is a technically sound scenario. And this is something that in time it can be a situation that is looked at with input from scientists as technology continues to improve. But both offer a perfectly sound scenario to stable security of tailings from the project in a way that they will not disturb or distribute or create inputs around the environment. So to summarise, the tailings scenario is there's options, and each option is a very clear option, but there is no problems in the terms of long-term stability of the lake and safe security from an environmental perspective, and without any concerns for people and people's well-being and health and safety. Rønner. Der var апеққутеқарниарсуниама аватагису тунгасумик киссаатеқарту тассат Lina Pedersen аюнатат тасса таилингсину тунгасуник илаатигут апеққутеқарниарпут таама апеққут тиссави ааппаа илангутииннассууппу юаланнут тунгасо. Jeg vælger at spørge på dansk. Det handler om vind- og skumborgen fluor fra Talingsøen. Man vil smide giftigt affald i Talingsøen 5 kilometer fra Narsaq. Og i det giftige affald, der vil der være fluor og vind og fluor og vand kan danne skum på overfladen af den sø.
Fluor er et giftigt affaldsprodukt, og i koncentrationer på over 5-10 ppm er det dødeligt for voksne. Kan I garantere, at dette skum ikke føres med vinden ud i naturen? Ja eller nej? апеққутигиса иммаамаани исерсимасуилаата акисиннааруттора это innaja der vil spare på den. Skal vi vente på den engelske oversættelse? Ja. Ja. Så vi får lige on the tailings. We know there are wind conditions over there, and there is possibility of creating aerosols of poisonous material. It's only about 5 kilometers from Nunaata, and there is a high content of chloride, and 5 to 10 ppm is deadly to a grown-up person. But we know that there is a aerosol possibility. So, can you ensure that this aerosol problem is not going to influence the people? Yes or no? Yes, we can provide full assurance that the aerosol is not viisorsmuut annarsamimaqarmuuqqarsaatigalugu tassalu ayornerpaa fissaassappat tamannapingiitsoortiniarlugu ataavartumik nakutigineqarsinnaaroq aratangisilut ulorianartorsuortitinimmillaa qulakkerniarlugu innuttaasut eqqassusiaeqqarsaatigalugu aperisustulleq Arnar-Petersen arnap aamma atitassarsiornermu tungasunik suliaqartoqarnerani eqqagassat apeqqutiginiarpai arnartakanna bueno tässä qanilliimillu tässä qaqqakangan inissisimagami taavalu ukiiqan ilinerat apeqqitaatillugu ukiim issangiartarpoq siallileriarlun issileqqittarpoq ilaan aasam qaamat arlalsiallern ajorpoq tamakkuat tungavigaligi nunat siseeriataarsinnaasarput tautaakua VVM mi eqqaaneqanginnamik tailings ukua nunamik apummillini sisernerani innarlerneqarsinnaanersoo sillimaffigineqanginnerse paaserusuppaqa Arnar-Petersen apeqqutaa tuluttuungertilaarsinnerlu The desert, the pond lies between in the valley, and in winter there is a freeze and thaw, and freeze and thaw can create landslides and avalanche. Why is there no why are the tailings ponds not secured for eventual landslide or avalanche? And there is no mentioning in the EIA about it. Okay, the tailings are designed sitaakku imatut aaqqineqarsimagu tailings apeqqutaak pitsaasuusuppulut nalerpara tassa immeq tasermut kuussaaluarpat annertusiartussaaluarpat tassa allanguartuussaa annertussusia tastaamaat tassa imaat isumannaattumik taanna eqqarsaatigineqarsimagu tassa kuuffissaliorneqarsimagami immeq ilumukut
tusaaruartu avaqquttussangorlugu tassi ismaqarpoor tassa imatut taamatut sisuartoqarnissaa apummi nunamilluni pingitsoortinneraqarsinnasautaamaallinni tassi tamakkuakuuttussaauli qamingaanniik akoqarorluti amukuuttussaappa taakkulu verlukut imaattu ismannaattumik allaat sisortoqanginnissaaqulakkeerlugaamma imaat Næste spørgsmål har vi Henrik Frederiksen. Uku immamut kuuginnartinneqartissat aatitassarseerner ingerlanerani nalingilap imiinaasissaangit taawal taakkuusunniitissaa immam uumasun tamakkua sumut killillugu mingutsitsiffigissawa taakku арлаатугут мисиссорнеқарникуу сарфа ингерлаагиннартартис иммам налингиларпу таавал уку сикорсуу ингерлаартарнерналингиларпаам аваннам ингерлаққиттаарт пингитторнат аам тассинартаатту суннеқатаасиссаагам нунарпут анингаасаатеқарфиан таагиннарлу алисак иммам уумассусилли Henrik. We know that there is going to be outflow of liquid or water, but we know that it's not going to be pure water. So, which extent is the pollution going to spread? We know that there is a current in the area and there are drift ice, and there is a possibility of spreading the pollution to west of Greenland and disturbing the fisheries, which are the basis of our economy. So, how large the pollution is going to be, which extent geographically or in terms of area? This is just a question of there's a lot of science that can be applied to this, and it's a question that there is technology that can be applied to ensure that this can be diluted to a way that does not apply, let's call it, affect the chemistry of water in the near mine environment or the broader environment. And more importantly, when we consider what that means for other industries, like fisheries, this can be done in a way that does not present tässä ulorainertorsiortitsissingilaarisarnermut aalisakkanullu aammalukanallunaanni tassimi isertaqarfinnuallanut tässä kanaallinaan takuitaani taamaallu suliniuteqarpugut juartittinisseeqqarsaatigalugu aammalu sumiiffiit biorersu tamakkuasorlu nunaterinnoo aalisarnerlu tamakkuasunnernersaartussaassagi tasmi misviut aap immernik tassa tassalerersoq atsaat immamut taannakuutsinneqartarpu tass tamakkulu immaattus tassaliinera tassiingitsu saleriatassiingisutorluit immam pererluit atsaat immamut kuutsinneqartartaamaallu tasamatangisinuluanertorsiortinnu ingammik aalisarneqqarsaatigalu let's call it core parts of the local economy. Imatut anigasarsiornermu sunniuteqassanani innarlutunga saatil tissaa апоққумутуллэрмут аама аватангисит миут таатарнеқарсинаанаан тунгасоқ сориуму тунгасоқ Кистапи Isaksen. Ma siullertoqaatiissava amiga apeqit naleqquttoruisui apeqitiinaqaqattaaramik imma idisima tasami iliniarluarsimasin imarin expertin taasartagaan akkisteqarfigineqarnissaa maqaasinartut maanakki misigisimaraarpunga taamat oqariarlinga
Tau apeqitigarusutaar tas takisinnaasau annertii tassaaput flori amatorium eqqarsaatigali pilersaarisiat amigaatigivakka atuarsinnaasalli taakkua qana pilersaariteqarfigeq qissaarneqarnersit taamaam taakkua pingaartoruyussuugami tamatum saniatiu riisu misissugaanut sanilliillugu 1% missaani naleqiulluumaanakki misissuinermi maanaksaqimiineqartini 0,3% inaallini tamatum saniatigut apeqitigarusuppara akissitigineqartaram naatorsuutiingilarput taamat piseqassasa naatorsuutiingisassinnimmi piseqassagaluarpat pilersaaritisi ernimanartuutippakka taamaatim apererusuttunga siusinnerusuk pilersaaritaasimaaluartas kimi aterlu arlertittiviit nunami allami inissimanissaa taman 2014 idisimasattituut аллангортиннеқарпо таа аперерусуннарпо кими атерлу архортитсиви диер нани аттассарсиерн ингерланнеқарниссаа периарфиссату исигинеқарпа Kuannersuit Kistappi Isaksen tässä Greenland Minerals pisortaana tassanitilluu allakaatitineq nassu nutsuuteqqaalaartaajaqartassuarput maani peqataasut tassami suleqataasut ittortik akissasortaanna naatsorsuutigisaramikku. They are very good, very questions, and sometimes we need expert opinion on these. But when it comes to fluoride and thorium, we like to hear more detailed plans to what to do with them. And about fluoride, the National Danish Nuclear Research Center calculated there was a 1% fluoride content, but your report says there's 0.3% fluoride. Why this difference? And you also keep claiming that we do not expect such and such impact, but what happens in case of unexpected cases or situations? So we also need these kind of contingency plans. And about the chemical plant or separation plant, in 2014 there was an option with a plant without chemical separation. Is this still an option to have a plant without chemical separation? Okay, so we've got a number of questions there, and I'll try and just go through each of those questions just So firstly, like, following media discussions, we see that there is differences in what people look to in terms of fluoride content of the ore. And this relates to historic studies that were done. And since we've been involved since 2007, we have developed a lot of data, a lot of information from drilling programs, and that defines on the basis of chemical analysis the fluorine content of that, and that is verified by independent techniques, teknikit tavitsut determines the ore at a certain level, and you can go from a high level into deposit to a low level. And at the high level, a lot of the fluorine is depleted from the ore body. And that's a lot of the material that sits within the mining schedule, or what is looked to be mined. And that's what we looked about thousands of assays that define that is independently verified to confirm that level is about 0.25%. 0,25% So that is what is a scientifically sort of demonstrated level of fluoride.
there's a lot of confidence to our understanding of that. And that's, it's very clear situation. Then when we look at the separation plant, when we go back to 2014, with the development, there's always flexibility how we develop the project. And we've always been open-minded to how the project can be best developed for Greenland's interests, taking into account social considerations, environmental considerations, and broader, longer-term economic considerations. And as a result of extensive stakeholder meetings at a community and government level, we looked at a certain amount of processing to maximise the economic benefit to Greenland. And then we have conducted impact assessments to investigate that. But we, as an organisation, remain flexible and open to be welcome input from Greenland society about how to capture the unique opportunity and about how to progressively develop that opportunity, such that it's not a rushed process. It's done in a way that people can be involved with, people can evolve with, and people can be comfortable with. So it's a gradual process, and what we've done is we've investigated what was considered the priority or the preferred scenario from a stakeholder input perspective. But there is flexibility, there's always flexibility. And that's what the public consultation is about. It's about understanding how people want to be able to see something start and how for it to progress in a way that is comfortable for local community and Greenland society. Greenland Miljøsimersoq Jørgenskov Nielsen tassungila suteqassoq Jørgenskov Nielsen. Hej. Ja, kan du høre mig? Det er et rigtig godt spørgsmål. Omkring her, kan man have med uden kemikalsk bearbejdning, som du spørger om. Hvis du så Johannes' præsentation, den vi har rettet på det, den der nummer 2, klimakonsekvensberegninger, som skal behandles af kemikalier. Det er den, der vil give 715 arbejdspladser og masser af skatteindtægter. Vi har også peget på en model 1, som man også kan gå efter, hvor man reducerer de kemiske bearbejdninger, man faktisk kan fjerne den del der. Det vil selvfølgelig reducere arbejdspladserne rigtig meget. Det vil nok gå fra 715 arbejdspladser til omkring 100. Det vil også blive stadig faktisk. Og det vil også reducere skatteindtægterne. Men det kommer nok gøre. Jeg synes, at sige er, det der tales om nu, det var til både Jørgen Høj og Johannes sagde, det er jo paragraf 16 til, at man får tilladelse til både at fortsætte. Som Jørgen sagde, så kan der gå 3-4 år, før man kan få det, der paragraf 19 produktionstilladelse og paragraf 43 nedlukning. Det er også noget, vi kan synes. Det er frem mod der, man skal beslutte, om man, hvorfor en man vil have, eller man vil have den lille, uden kemisk bearbejdning, eller vil have den store, med mange arbejdspladser, man kan. Men det er jo det, politikerne og samfundet skal beslutte, og det John siger er, vi prøver at lave den model, som samfundet har besluttet i Grønland og ejer. Jørgenskov Nielsen i det suteqaarummat taava aamma Christian Junker Jørgensen aamma taakkua peqqutigineqartut pilluit nassuiaalaarniarpoq. Ja, jeg kan forsøge lige at... Spørgsmål. Og forhåbentlig fjerne noget af tvivl, eller hvad kan man sige, usikkerheden om, hvor kommer tallet, og hvad er det for nogle størrelsestal, der bliver refereret til. Fordi det er rigtigt, at der er blevet refereret i den offentlige debat til et målhold for omkring 1%. Og det tal kommer fra en gammel vision. Og det er sådan set det rigtige tal, og det er et analysetal for Danmark. For at man kan forstå, hvorfor er det, at nogle gange er der variation i de tal, så er det jo, rykker vi lige Ulmerik frem her. Men som I måske kender fra geologien, der hvor mængden ligger, det ligger i sådan nogle lag. Og de forskellige lag har forskellige
sammensætning. Asiingittuniltaan Qaqortitorpoq tassa imaat tangerissusiat allanguarput VVM-rapportimi imaat eqqarsut tassa kisittisit qinikkat imaat qinikgaannaat imaat pisi eqqartorpaa tamakkermagi tamannaluami soornami assuarineqarsinnaaluarpoq kisianni flori eqqarsaatigissaanni reference nummer 67 taaneqartorm tassami issoqqissaakkat naalortorlua aama kisittisit nikerarput tassi 0,2% mingaanni ikiaristaartu ilaanni 1,9% ilaanilu 1,8 milleqqittarlu 0,2% tassi tangeqassusiani kerarpoq ikiaristaartu iluanniittor tassa resume imattut visissuisimaam tassa qilleralutik eqqorsimagamikku 0,2 ortalluakorni ikiaristaartuakornanniittaana tassa tässä tekniskiisoruissuangertaa tamakkiisineqqarsatialu tangeqassusia eqqarsatialuan suaqatigisinera qannurippa John Mayer siger nu, John Mayer-rapport fluoreqassusia uani 0,2% 0,25 tas qaavatugaani ikiaristaartoqalliit ilaani taamaarpo kisianni itineriartuinertillu annertusiartortarpo ama iraanni amatoriumi ama tas taamaarpo tas ikiaristaartutsumi ilisimaffia peqqutaatillu tangeqassusia likerartar det vil give, at man får et tal. Taamaallun kisittiseqalersarpoq og det er den usikkerhed, der kan være vanskelig at plus minus silmit tassa taannalu tassa kisittistamakkersimangikkaanne qularnarsisaarami sorlueqqortuunersu. Bueno, Christian Juncker Jørgensen. Takku kisittisit ilaatiun paasiuminaasinnaasut erseqqissaavigimmagit rapportini atuarneqarsinnaasut ilaannikkut inuinnaalluni paasiuminaattaramik tiknikkimuttungasoriussuungamik taava apeqqutissat ukua allattorsimasama amerlanerpaarpaartaat avatangiiseqanusun nerneqarnissaannut Piareerui sassortaamaattumik avatangiisaannaa pinnagit aama inuiaqatigiit qanoq sunnerneqar sinnaanerannu tungasut apeqqutit tigitsilaarusukpakka tassanilu alipakhaat aama inuiaqatigiit qanusunnerneqarnissaan tungasuma aperianiarluni аллатсинникуу алипаккаат Ja, koina. Tasuku tusarniaaneq ikilisarneqarami tassa qassiarsu igaliku tusarniaaneq taak pingitsoorami tassalu piaafi una taamatut isikkeqartilluula aallartinneqassagini sunniiteqarnerpaasissaap maataakununga ilimanarsinnaama taamaamat taakkuutusarniaafigissalligi pingaariteqarami qaqugukku tusarniaafigineqassappat savaatillit taavalu innuttaasuqassiarsu igalikumilu kuyanaq alipakkaart apeqquta Jørgen Hammekinholmip akiniassua. Som jeg sagde i min præsentation, det her bliver ikke det sidste den her møderække. Vi vil komme tilbage, og vi vil inddrage alle dem, som ikke har været med i omgang. Minitaullu imaat ornikkomarpagut toriarfassaqarumaarporlaama taakkua oqaaseqassallutik aamalumaani fiarsuinikkut imaat malinnaasinnaati taa nissamuppi oriarfissaqarpor tas imaangila immikkoortikkiu piaaraluta kisiantas misiliumarpugut аллерсуми имаат наапигиассаллуит. Ja, kuyanaq Jørgen Hammekinholm amma Johannes Kyd tassungatungasoq. Ja, ilumorput taakkua unitsinneqarallarput silapissitigalu kisiantassa tusarniaan massak juuni allaqataa tugaaniingerlasissaawo taamaammat aamma sulifeqarfimmingaanniit naatsorsuutiuarput seqqissallita aammi imaat suunnersuutiginikuaa immaat ataatsimiinerit imat ingerlannagit workshopit ingerlanneqarsinnaasit taamaasillin taakkua
soorlu ataasiakkaat sammisassat pujoram tungasin maqaliinni tailingsin tungasit samminaqarsinnaallitik taakkullu ingerlanneqarsinnaallitik ullu affaa immai tamakkerlu uteqqikkumarpuut Kuannersuit Johannes Kød. Der var med Ahu Bensen i nueratigeranu sunnerneqaatarsinnaaneren tungasumik. Aperinjarluni allatsinniku Ahu Bensen. Ja. Hvor apaqutiorullu sulisoqalivissappat galuarpat kalaallit nunaqavissit maan kuatan maanik eqqartarniarpaavunu una kalaallit nunaqavis kuatitin maani kalaallunaat kuataani tassanneqaarum maat agguaasilarissi kalaalivit uku pineqassappat imaliinit tanskisut oqalittitisiulluneqassappat kisamuan taan nunarigatsi uagutsiulluneqartissaagatta Kuannersuit Ahu Bensen. Inueratiginni kalaallini kikkut sulisorineqassappat tassani kuinaan milualsumi sulisoq Jørgenskov Nielsen tassunga akissuteqassooq. Ja, tak for det spørgsmål. Det er et rigtig godt spørgsmål. Peqqum Kuannersuit taan pingaarnersaauq taana Som jeg sagde før, det er jo Grønland, der ejer taassa kalaalnaat pisuutsitauppigipai taamaamat attassarsuuteqassappat attassarsiarfimu tau kalaal iluaqatissaanik aama suliaqarteqassooq hvis det er model 2, så kan tau tassa pariarfistu aterneqarpat taava 750 sulisut aaperiarfusal aapaani asiullermi ornuumissaaniiltik programmer for at få flest mulige tässä sulisamarnerpaat sulisorimalliit iliniartitsissuuga aama taman aam akikinnerpaam sulifqarfumut kisianaam nunamut iluaqilaanerpaallini taamailla ningaasarserna pitsanngorsinnaasillni 6 måneder før vi tässä aattassarserna aalartitsinnagu qaamatin arfinilini pikkurisaanerit qaamatin arfinilinni ingertissaguut aamut iliniartoqartassaguut tau aama pikkurisarne assiingitsinamnersorlu oqartusanit iliniaqanngittunut suliim iliniaqanngittunut pikkurisa tigineqartassapput tau aama aattassarsernerm iliniarpeqatigalugu iliniartitsoqassallni til Sydgrønland, til Narsaq. tässä immikkuortortaqalussua immeqannarsami aattassarsernerm iliniarfik tässä taamail isimaqatigissiussugut tässä inuiaqatigi pissarsiassaani isimaqatigissuliarneqassammat tasmaan sulisuut maangaaneers piimanerivagut aningaasarsiarni taan pittaanerpauq aama sulifissan amarnerpaan pissarsigissagami Jørgenskov Nielsen kuinaan miluassuningaannit aama Jørgen Hammikin Holm agitationaalikkersuusoqarfimmit Jørgen Skov nåede lige at nævne til sidst. Tässä Jørgen Skov eqqaallatiarpaa taaku agitassarserfi qatigifipsuu piimanerai aam inuiaqatigisooperusinnerat taaku allattorneqassapput aamil isimaqatigissiarn fiin qassappat inuiaqatigi pissarsiassaan isimaqatigisummi aalartitsinnattaana isimagineqartissaauq taana isimaqatigisut tastaan kommuni vi ingerlattiqatigifiup taulu namnersorluqartussat isimaqatigistigisussaawat taani ukitamaasat iluarsarneqartassooq tassa pissit allanguarnaana naapertorlu taan aaqinneqartartissaasoq tassalu taan toqqammiussooq Jørgen Hammikin Holm. Tassunga tungasorpiamik anormaanna ateqarpit Louisa Kolby apererusullungaana oqarami nunaqavissungo oorersiaqqaffasinnerissasit tau eqqarsarpunga misigineqartarniku aamnunani allani atassami sulippata maani nunam allamiun akissarsiakitseriarligit nunaan angerlarinik bonusinnallutit tauskatsiinginniassammata
qanitutaanami pineqassangila Louise Koldby apequta amajoon skovnilsinip akissava. Ja, du har helt ret, man skal sikre, at Qaqortumiit skatterne bliver her i landet. man akidaraatmaaniginnarnissa tastansiunartarissarput sullam tasu akissarsi aqarsaatigilit isiko ismaqatigisssuugut kattuffinnul annerusun taavul qularnaarlu akissarsi qaffasinnissa tas sulien iliniaqarfiisumangitsininggan allaningan qaffasinneriussuuput For eksempel skal man måske være på arbejde i 4 uger. Tas maasapalikinnersisaman suleriarlini tausapalikinnersisaman angerlarsimassallini soorlimmaakkilisaatin taamaatarat tas taamaat suliffi akissars siaqarfiinerisarput tas taamailna aam iniviaqtiin aningaskaaviaartita amerlissapput tamatumuunnakkut. Så vi vil lave overenskomster. Vi kommer aldrig til at lave nogen som helst aftaler om at udbetale lønninger i andre lande. Tas nuna allan akissartitsarnis taana aternavianginarput aama ersaq tasmis toqqortungitim periaseqassu akileraarserfunningan malinaafineqarsinnaasumik tas aterfi taama itsit akissarsia assigisapput aterfin assigit ismaqatigisisuullugut kattuffinnut issiikoomut alluus aam kattuffin tuumastiqartunut am tasnakatilisuqarfiliussugut taud aan siulersuisu allallu tamak malinaafineqarsinnaasappu nakkitigneqarsinnaasaput ingerlitqatigu Qaqortumiit iliarnerspaasiniarlugu tas Jørgen Holm am taan eqqaasa tassa tas taan malinneqartissaaru Iluiaqatiginnut tungasuni apeqqutit uani allassimasakka killeqaramik maannakkut peqataasut inuiaqatigin sunniutissaan tungasumik apeerusuttut nappaasinnaaput ja marluk atitaalassuat Frans partilsnimataqarpua Panamayuna sananeqarmat Amerikkamuuningaanniit franskit aallartinnikualuaramik taamanikkut angutaannarsoorntik isitsillu ta Amerikkamuut unapissa atorsimagamikku ilaqutariitik isillugit nalunginnattuu tamat kalaallunaatsinni ilinniartitilut qaramma syyplariskil amigaattaasun taamaasillut ilaquttat nassarsinnaasinnaaluarunikki ilinniagallit nunatsinami luaqutaasinnaakutuussagaluarami taapaaliortoqarsinnaanera apeqqutiiniaraluariga ila nalunginnattuu angutaannarsuangorangat angunnersua kamaannersuar imaattor takkuttarman ja Frans apequta Jørgen Skovnilsin akissava. Vi skal ikke have nogen slagsmål, det er helt sikkert. Og heller ikke nogen, der stiller hinandens kan man torsuusin pissangilu utsillinniartun imalun nulien arsaarinniartrattassin taakua nakkitiineqassap apeqqit taan aam pingaarutiqarpoq tamak aam eqqimaffiissavuut når man skal have arbejdskraft udefra, hvis man skal have det. awataaningaassuli ta inatsimalitasqarpuut tasmarleqiisaaput aapa tanmarkimingaan nuna allan suliartortun nakitiliisuqarpoq Men derudover så er der også en kommunal lovgivning, som siger, at hvis man mangler en eller anden type arbejder, man kommer og spørger meget, skal man først spørge kommunen, der er kommunen apeqqaarneqassoo taauda aam suliffisaaleqisaqarnertissin tassensuli der misseqqaarneqassal aataaltamatumikkiarni tikisitseqarsinnaasall hvis man vil have medarbejdere ind til Grønland, så skal man søge om qintiqartiqassoo og man skal også søge kommunen som virksomhed. kommunen aam qintiqarfuni Nu qaasall har en ægtefælle med, aam tas aaparisam tikitseqassappat aam sulinam akiuersissimmi peqqaasattaakua jeg kan godt følge tas paasillуарсинаавак isimmat det der med at undgå, hvad kan man sige, uro i byen. Tas illoqarfum eqqissiviliarnis pinaversarnerlu assersu Der har vi jo indført sådan det, man kalder et kodex for det. tas malitas qanippissilersuunnissamali tassiortussaavu imigassamut allanullu tungasnik aangajarniutunik
Der tässä sylifmäkiverin qarniviangillu aamut inuiaqatigi pissarsiassan ismaqatigi summi tasna aleegerneqassoo illuqarfi avutaaniginnasanersin imalin illuqarfim qan akiliitsigsanersin. Man kan være nervøs for det, du siger, det skaber noget ballade. Men der er måske også nogen, der gerne vil sælge varer til dem, for eksempel. Det er også, det er immer så det skal vi aftale. Qisivillerner pineversaanaqarsinna kisian niaqqutissan tuniserusussap illuqarfimmi niaqutiqarusussappu ukeqqarsaatigineriwak sulisussat napparsmuin iminu toqqailluan Der vil man skulle søge individuel arbejdstilladelse, hvis man gerne vil have taskian tapakunitigisitseqassappat akiorssissima taasiqqaarli pisartissaasap. Og så hvis det er folk, der kommer fra Norden, så er man jo et arbejdsmarked, hvor man ikke skal have de arbejdstilladelser. Awannaaningaani sapta immik akiorssissam pisariaqangil kisian awannaaningaani sappatta akiorssissam pisariaqqa aparisaam eqqarsaatigali. Direkte Nielsen ipequtiqarniarpoq. Wang un apeqqitiginiarpaa ismaqaram inuaqatigin amtungaso. Ullumikki am unnugu amaqainnarsama allakaatitineqassoo una tusarniaan ataatsimiisitsin toqqaannartimi. Isimaqarpung ukua saqqimmiisigaanganik soor eqqaaviginia tunga eqqarterneqaragan eqqaasassagaas sunaan eqqarneqarniartiert ukium qan amerlatigissunaak eqqarneqarniartit ukissuatreeqaangiipat qaneruktaak amerlatiginiart iginniagaai taasunsaniatu ampujoqara eqqaaneqarpo annikitsimiger ilaapujoqarassinnaa ukua atortorissaarit aterneqaan kisassunaan taan pujoqarak sunaan imarigaa tau kiisalu aam imarmukuuti tassaq ila no mingutsin sadeqqaarluungo kuuneqartas kuutineqartassooq am imaqarpoq mingummik sunaa ku imarigaa taakkua iginniarneqartit toqqaannartima allakaatitineqarneranunatsin iluatigalu isimaqarpung ukuasaqqimmiisut taasariaqaga suna imarineraa kiisalu am naggataatu KNR-imut tulut oqaritqaraangannutsertarniarsiipaassinaangilaagaa inuilatu qoyan. Ja, apeqqutai kritap maannakkut nutserneqarput John Mayer aperiar nassuianneqarami akisinnaanерлүни. Yeah. Ja, John Mayer utaqqinnerani imaat Kjeld Svenningsen tassunga tungasumika kisuteqassoo Kjeld Svenningsen. Ja. Jeg kan lige supplere nogle af de ting, som er blevet sagt her undervejs. Hvis man oqaatigineqarasin ilasteqalaasuunga også noget af det Christian sagde. Am Christian oqaatigisaanut tassa astassnoqartusaqarfi suliassaasuunersit avutangisnoqartusaqarfi suliassaasuunersit og så Miljøstyrelsen. tas immikkuartummarluna vitaut avutangisilerisutaavut tassarsiarpilerisut rigtig professionelle der. Tassa suliatin ilisimasaqartuarpuut avatangisin tungasinnik sulisoqartarpuut nakorsaaneq nakut sulluinnakutillisoqarfik uumasa nakorsaqarfik taavutanmarkim avatangisin missuisoqarfik pikiisilippiнгортилерифтаакуа sulisorsarpuut Green and Minerals, de får lov til at forurene den grønlandske taska Green and Minerals vores opgave. miutitsinginnissau isimagisissariorpuu tasqularnaequtaassaagut miutitseqanginnissaan Vi er i øjeblikket oppe på et tasmassakkit sulisut langt større end det har været tidligere. tasqangarnim amarnerussormassag sulisoqarpuut tamannalum pistigalu piaraasmalluarpuut suliastaan naamassissallu suliam ilisimasaqarluan tungavigalu Green and Minerals med en meget skarp kontrol. Green and Minerals nakatigisortorusuusarorput killi malitasatik malinnerait nakatigisarorput aama siunnersortitta tamak malinnaavigissavai De krav også fremgå af det materiale, der kommer til at foreligge. tassutaaku 43-processen og den endelige godkendelse.
Kiversista assiingitsini аллассамасассаап суу киллилиссаанерсит myndighederne de rent faktisk også kan følge op på de ting. тасса уқартуссат малиннааниссаат ингерлатеқатигифис малитассан малиннааниссаа таан ууқаларнаарсаа Rønner, Kjeld Svendingsen. Ja. Der går mi utitsisutaasinnnaasut sorpiarnerinut Grete apeqquta John Mayerimut aputilaarsinnaaviuk migutitsisutaasinnnaasut pujoralatsigut imalunni imermut migutitsisutaasinnnaasut suunukku pineqartut eqqagassatigut aamma. Is that, am I? Yeah, so dust, investigations about dust have been a key focus of the environment. And this is a key area. And there's two parts. One is that dust management is core in modern mining. Dust suppression, a common place in a mining environment. And this brings about technologies that apply to sub-zero temperatures that we would see in Greenland winter. Fogging and various other things to minimize dust dispersion. But when we look and we model and we understand that we look at the chemistry of the dust, and then we look even without the mitigation processes, even then the impacts are minimal in terms of even in the newer environment of the mine. And so certainly to Nunaata, there really is no impact from a dust perspective. And in the work environment, so really actually it's really a health and safety in the mine environment. So when people are operating and working in that environment, we bring about modern practices that allow people to be able to operate with standard health and safety procedures that do not expose themselves to any risk from dust itself. And dust is simply an expression of the rock. But all of this is being studied in the EIA in much detail. And it's very clearly demonstrated not present risk to nearby communities, to the environment, or to the health and safety of workers. Ja. Unan oqaatiginiariga saqqimmi isut saqqimmiigaangani soorl Johannes saqqimmiigami unaat TCI-mingaaner saqqimmiigam taavaru tassam annermimmaartaakku saqqimmiigaangan ila eqqagas eqqaagaanganikki pujoqala eqqaagaanganikki иммамакуутитас эққаагаангникки суна имаринера оqaатигисарлугу илуатсиннақим нуна тамаккерлуу тусарна исигиннаартоқармат таанан пикига саққимми сут оqaатигисассагаа суна имаринераатаак эққагассат куутитассат пуйоралаллу Ja. Qina апеққутсернут ерсеққиссаатеқаавит тусарнаарпаатсит инуяратигииннут сунниутигисиннаасаат аама инуит атаасиаккаат тоққинникку қанеқ суннернеқарсинаанерат аама пеққутеқатигинеқарсинааппу уани тасса аватангиасит уани ингаартиллуиса минеқарторуссууппут кисианаама инуяқатигииннут аллат сунниутигисиннаасаа пеққиннерлу соқутигинеқарсинаамат таамааттуми тааккунунга тунгасуник аама аперусуттут исмақарпунга наппаасиннаасут Annar Petersen. Una apoqitigilaarusukki VVM-rapportim allaqqaam nakorsiartarfeqassasnars tassan sygeplejerskerl ataaser taasumal tastaakua nunan allaningaaniitikitsit qassorneruyuunerp suliar tassami isimagissagaai sillimaniarnerm tungasin piareersimase qassanerpoq
aatitassarsiarnerm ila ajuttoortoqarsinnau saqqortuunik imakkulu syya aniariataasagini inipparuissuusunnerneqarlitit upalungaarsimanne sumiippa upalungaarsimanermut. Yeah, so all processes are designed to be done in a way that do not disperse into the environment. And so what we look at is for material that is returned to the environment, to remove any of the residual chemicals. And some of these are part of the rocks that have been processed. In a simple sense, a lot of that is diluted to a point where it's no different to the water coming down the Narsak Valley. It's no different to the water that's coming down the rocks. And it's simply about putting in place practices to ensure that will not cause any undue risk. And all of the cost of projects crushing, dust, when we talk about acid plants or whatever it may be, all of this has to go through neutralization, stabilization process to return to a normal environmental state before anything released. That anything that goes out has been through a process to remove any environmentally hazardous materials to background levels, such that it doesn't pose a threat to the ecosystem, to the environment, or to the well-being of people in the local community. Ja. Sillimaniarnermu tungasut tas upalungaarsimanermullu tungasut uani apeqqutigineqarpoq immaqa aamma Nunaata nakorsaaneraata immaqa uffa arlaatigut akisinnaangaluara Henrik L. Hansen tusarnaaruuni immaqa tassuga tungasumik ilassuteqarsinnaangaluarpoq Henrik, vil du fremkalde Henrik L. Hansen? Ja. 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 Ja, jeg tror, han hører det. Henrik... Ja, nu kan jeg. Ja. Okay. Vi bruger for at stille spørgsmålet igen. Du kan høre, hvad jeg siger nu, ikke? Er det korrekt? Det er korrekt. Super. Tusind tak. Så stiller vi spørgsmålet. Det var et spørgsmål om... سألتني أعتقد أن أتقبع سوبر ماس من أنتم مسمس. Det er ikke et spørgsmål, som jeg kan svare på, fordi det er jo firmaet, som skal etablere det sikkerhedsberedskab, der skal være i virksomheden. Det er ikke det offentlige, der skal lave det sikkerhedsberedskab, selve hvilestedet. Ja, imat arnaq piitarsinip apeqquta teqqilaarussuppat kuinammi nualassimingaannit paatsuuqattaarunaamik mitsit Jeg gør det lige på dansk, fordi jeg fik ikke svar på det spørgsmål, jeg stillede. Tas aitassarsiarfam ajutoltoqartartan awaqussinnaangilarput arlaatu pisissaago maasinnaawaq akiimiskim wilin arlannakkartin sumillin ajutoltoqarsinnaago beredskabsplaner for, hvis der sker summe upalungaarsimasmi piaraarsimasaqarpa imalin akuutisan aniasoortoqarpa illuqarfimmat tas iniuhornu arlallit aattassarserfum sulisut sygeplejersker på den som nakkitigneqarnissaat taataaqorluuminaaqarpu hintaan allassmagami tak for deres præcisering.
Jeg må sige, jeg har ikke noget at gøre med beredskabsplanerne og kan ikke redegøre for beredskabsplanerne i Gaza. Det ligger ikke inden for mit område. Jeg er fuldstændig enig om, at det er et relevant spørgsmål. Eller Fuldstændig rigtigt, at der skal laves en beredskabsplan, som skal godkendes af myndighederne. Selskaberne er relevante myndigheder, sundhedsmyndigheder, råstofmyndigheden som koordinerende myndighed, miljømyndigheder osv. Der skal også laves en aftale mellem selskabet og grønlandske sundhedsmyndigheder, så hvis vi skal trække nogle ydelser der, så skal der laves en aftale om at betale for det. Når vi har haft andre store råstofprojekter i Grønland tidligere, så har man haft omfattende sundhedsberedskabsplaner, hvor man aftaler for eksempel SOS International aftaler, at fly og andet hurtigt kan bringe nogen videre til hospitaler rundt omkring, så evakuerer man til andre store ulykker, hvis der skulle springe boligkøer op i luften nu, så er evakueret en masse mennesker. Så man skal lave nogle evakueringsplaner osv., hvordan man kan få folk til det første hospital, hvor man stabiliserer osv. Det stemmer godt. Vi har også med fine retsservacing. Er der mere? Nej, jeg har ikke mere. Okay. For mindre der er flere spørgsmål. Jeg ved ikke, om der er nogen fra myndighederne, der kunne supplere. Ja. Venner, den pillugit i Qaqortoq. Tak for det. Der ligger rent faktisk nogle ret skrappe krav. Tässä piimasaqaat upalingaarsinum piimasaqaataap. Og de krav, de er udmøntet i forhold til paragraf 86. Paragraf 86 mut tungapput. Der kunne tässä ataatsimiisitsinerit der Peters datamamnik. Jørgenskov Nielsen Randret agerende retssager des piimasaqaat Qaqortumiit upalingaarsinum tungatillu. I hvert fald kan imødegå langt de fleste kan man sige ulykker. Das Untitled Chapter päätteet qanigiisqarfik qarnisan ipalungaarsimissaapput. Das massaksuli naamassiuine qanngillat. Men det kommer i den senere naamassillisulianeqartissaasapput. Altså det er sådan nogle retslisqarfimmingaani allaningaani taaku ilastiqarfiineqartissapput. Der er jo et amskov og qanneratut. Alle andre myndigheder også, altså dem som der er oqartus allat ilastiqartarimaa. Så på den måde så kan jeg garantere for, at der bliver taget hånd om det her. Qulangnaarsinnaaru taaku piaqaasimafiineqarimaa mata. Ligesom den utryghed i forhold til Tamailin tissup eqqismangin qarsinnaaqullu. Fissarput naalermat takkasiniartussaagu kisianniuna ataatsimiineq kisimiungila aama unnugu naunaaqutaq 1900 arfineq marlunut aama maani taamatu ittumisaqqummiisoqassooq aamalu inuit ilissitullimaani peqataasutut apeqquteqarsinnaassaput saqqummiunneqartulut. Tauna nakkisiitikkusuppa maani akiussaasuulluni angalaqataasut ittuattu taanaqarsinnaas tassami Jørgen Hammekin Holmip Ulla taamatu ataatsimiisitsinerit aruppai. Det er ham, der står for mødet her. Mange tak for deltagelsen. Beqadaanisin quyanaq apeqqatin pitsaasisin quyanaq ainaq. Der ku allakkumaarpugut angerlaaluillu. Ikke fået svar på alt. Tas apeqqatitamam akineqangillat aama naatorsuutiua allana akistis bissarsuusis masak eluartusi kisiin akkaqqissinnaausi aam kisiin allassinnaausi der takkakkut tusarniaaneq allaffikisinnaarop varsi taamailsi apeqqitiqarissi suliam ilangutissuusi om de spørgsmål og kommentarer som I sender ind. Der kunne Mange tak for deltagelsen. ilangunneqarmorp suliamut quyanarpeqataanissin